Uniatli, Uniatli, Banang penrung ya ke mesim ijri berban yadai la ke jonggari sya gisamla badru banang peniar susu ya ke jingtrekam kum ka waini giseng bahlang ke bajumi bahana ke por sakapor ban sim ya ki babun kimat ki jura jong dong kathan kaseng Confederation of Riboy People henin kesengi kita ha ke khatlai trik urisau arhajar arpulai kala poi sya ke senong umkra ban penskam ya kinong kitkam bat kumju ya ke unit ha ke senong Hakabau Presiden Rangba jong nang seng uba bandere ran tetiang ulalit ban penskam ya ketika unit hadin ke jingwan penyeso jong kisamla nang ketika senong bandan ke jingi trilang bat keseng Confederation of Riboy People. Hagani kesengi la pelong ya ketika jingilang ban penskam ya kinong kitkam ha yeng dorbar jong senong umkra hagbagi nong ilam senong jong ketika senong kilawan ban kersian ki khon samla jong ke senong bakin penyeso syekne keseng ke ban long na kebenta ke bit ke biang jong ke senong ke tau. Ngelor uba bandiri dan tertiang hakane kesingi lai don langru uba pateng marsing ubri working president uba shining kentela ubri finance secretary keseng ubri shimru ia kebenta ban peniat ye kejingelang uba juban swer ubri president jong mohti zun uba filmon lengdo ubri sports secretary kinong yalam jong keseng na umke unit kinong yalam shinong bat kikun samla jong te shinong ki balawan ban penyeso ilade sya keseng Confederation of Riboy People menakini singa na tuan sedelhi menai jingkersan yang khasi of society ba ya ji kersan ya khasi for society bandawa menrungna ten khasi kersan ke bokra dan kalian tungga ni kesen balang nalboy na thang ile tamangi ni na ko banit kersan ko delhi tingale na go ba juban ta don so way yele thante ban ai ji kersan ya khasi for society umdai ta to bingile nang ne skma in namte la boy ko por ba mangi ni unit ki skill ya banit delhi ro bangse banit delhi banit Shong Shah Khan ante podeli ban ai ke jingkersan ten khasi ke de rono aba khne bokta kata ke bangi ni anor ba akum keseng ya ban sim ma ini ku bolong hakini kini ke jingsha klun lut ki jaka ha borda ha ka asam namar balai ke sarkar jela ke yo thya thai ke yo thya lengai natrai kini kisi pioi amat chatesh po bakala para ha ka jaka jong meghalaya la siang surab ka asam namar balai ke surab ke bakti tu beri usang nanti tu kuat surab terdapat siapa asam priang namar balik sarkar jela kamne dah po berda de lada ngingim kran lada ngingim pengi mana bantip bakti kisnong ke sakti dan ke sakshara de ma big unit nda asnong jumpi ke surab bakti kalanti kambyang de ma big ban air kubur de ma big ban flash ma syau musiam sya nong try kita senang bakam stay. Dema big ban kran baniu. Lara big kran. Kasarkar le kami. Takarau. Bangi kran. Udah bangi kentau kasarkar. Udah bangi banyak kasarkar. Rengi kran ba kita kasarkar kan yui kicingnya yang dulu porda. Namar boleh na mau ta. Ha jaga jaga megara. Hangne thumnya ga tree plantation dan RGS na block jiram. Nang ne na po thumnya tree plantation la mat serok asam. Yo sangat kilometer. Pai batu pa suro. Aku kutte pusat dari asam lo bem besar semekala bem tambah suro ke dalam bem. Kita ka junong di bawah kota. Ndai ban kena thani di bawah kota. Ngingin kena di bawah kota. Rede sarkar sula shikya ya di bawah sama kota menolak di belumnya. Kita kade ba na subno. Te ndai dan kata. Apa bipai sa junong pisa jo gini gibai brek chapomling. Mana di truk kit marbam. Lada kita truk kit marbam kisah from pisang teh woi berjumleng. Ramon marbam hayo. Umar wari ya pertik kedai ke truk ke basah panjang umleng. Uha bantu na pai ba. Uha bantu kieu ya marbam hayo do. Ban pelaj kedai ke basah lu bisa woi berjumleng. Apun sotua kita gini benta jungi keseng menyapan sekian ni smart. Ngan sabu woi program yang ada. Ngan sa shek kedai woi berjumleng. Melihat beberapa unit yang lain tadi, yang syekhi, dengan abeng tadi, yang pet gila ayu tadi. Nama berjumpa dor, marbam, marki, ini kisi, mulai syekhi. But umdai tu kata, ke entry exit point ke sarkar ini dawa ILP,
Ni dawa IRP na du muswa. Kat ba sarkar kontra ka entry exit point. Tenre kete entry exit point hande kumling ro. La khang khada, la long inja, la long ketem aurea jumte jaga entry exit point hapo kumling. Naru kaski kebangan arung syaka Confederation of Riboy People Kilaiwan Basemram Hangkai Pom Sning. Andai barok sikata ilese kadaitan kajinya tekstin bat kadai geseng. Tikadai gasni kadai gasni. Kabab kilayo baniathok bat kadai Confederation of Riboy People ya kabala paniathok no presiden domba. Tenadu menda gasni. Kiladai kidikot pura jong ka Confederation of Riboy People. Abangi keren ya kata kerteng seng kadon kaji surjan. Nomor kadai geseng kaba lafen kha hangne po katem Riboy kajumi. Yidong kajing sutra, yidong kajing surjan. Nomor kadai kawai lagi seng balang kaba tray kaba pek bakmi. Apo katem Riboy kajumi. Bagi kuat orang nyepi. Baga Confederation of Riboy People. Bila tim kalau kelas jika apa terusnan. Kalau ada kawai lagi seng balang kaba lari mah apo katem Riboy kajumi. Tika kamram juga bajupi kadai tambah ini tray. Bagai penis kipat ba. Bagai keseng kadai kawai lagi seng. Kaban klain korba apo katem Riboy. Dengan skema kaji yang lengkap ke Jopi ke Aiman Sim, yang ini nongelam juga Central Body, market nengut hidan berpenja snok ber keseng, kalau perkelain susu ya keseng ke Jongi, karena ni sekmat, kita yang try susu, kamtam apa ke Temri Boy ke Jongi, kumbangi jukran dengan por sekapor bagi nangdun, nangdun dah isu dibagi hak banle apa ke Temri Boy, interven skam, bah kadai ke unit apa ukurannya iba kadai ke way ke unit kemope bah ke kamseng, dan ni sekmat ro. Abadan kelono ke kamseng ke ba Nagaland Dungi kinogelam tu ke Central Body ni perkip chati ke pak berpinyami berpinyabe nang ba kalau ke jingai mesim yang ni kinogelam tu ke Central Body bat aku ga hakawai pat ke benta mata kasi ke di skam ya pigi dekat ke batmai to nang train ba po snong potau ke ba bila le ya kata po snong potau nomor bagi do lagi seng balang ngiri bandon ke jingai jam bat pai ba gimdei ban snong sarong Kibabun kikun samla kisah elam baklano. Hagi jumut ki perkat ki jumpi kidon keseng balang. Hagi jaga makin train of dapat ba ki penibor pun ban sopai ba ki lehe pun ban mang ada keseng balang mano banut yang kabupun kerja kata kamtam selu kendong tim sutu kai ke jumut seng balang. Balai yang seng balang ya apa ni balang balang. Mendai bang badan seng balang cu penibor no. Kabupun kerja kata nomor balai ni habat keren. Nah kalian juga Confederation of Riboy People nginum kuak bawa khot dungi baun peni baik saya kipai ba no sonong lalu nginum bat kam sonong kilum dai bandon kadang mesin suhe kaman sim sarong wat ka tinu blai ro hachwa ka jingjot kawan gawan ka sarong ladau breu la sarong ka jingjot kal lupa dengan kuak ya pi khot ki batumai ba pindon kaman sim sarong mesin suhe harai kup ia kaman sim surit penjan sopai ba nang mamabi kila menteri Presno Potau. Presiden berkinung kamu kiwa simti ya kaban train nang takani kam jom mereka ka sen ke jom imo apo ang unit. Kei ka mga pa ban kentu ki kalau ba ikum ba pila sim ye to kentin ban bam smai. Ya ka ba nagalan presiden ila ban bam smai ki. Ki menta ni nyilong sipai jom kali ki baklam jingsi. Ide kisipai ki banyada na kamenta ka dong berkatan jungi kamta mi kadong riboy ka jungi ki baklam jingsiu voluntary ngakat mau ya de hakapor ka bangarang tre hakam sipai ngabam semai ka magayo itu tulok ni ti ngayo itu tulok bat kata ka jimbam semai ji kalong ban na menta gari mi im na kamta gari gediam hari ka jimbam semai ka jumpi hagari ka sifat kalong na ka benta ka baklam dan jingsiu dai bangi nyele na kamta gari ngakat mau ka jingja ka bahpo Manipur begitu ke volunteer ke balik banyak persiapan tu mau banyak pun ki tribe itu ki kuki ki yada yang macam kendau siap ki yada yang macam kerimi tengah kuat balada manga berpi kan poi halu kata ka por ni hap yang na ka benta kari bat ke chat bendrio ke kum kino alam ke ke bamanga pipat ngidon kamandon kabun kong ka bangidon kamandon kade kata kajing yo ya kajing syania kajing yo ada kajing syania nungko ka senong katau haka imlang salang ka pidon nangta konsumsi wa pidon dani haka dong riboy berkowe te ke ka mangide bandon kata kajing long ka bakiwe kila syania angi ken haktit parang ko terus mo ka balo kajing syania nangta kum kino yalam ke ka mangide bandon ka mensim kajing yasha
Kamen sim ke jing Asia, bat kamen sim ke jing long fin pareng yang passion, ke jing long Asia, ni apa long ke Asia. Memang teng-teng apa pilabat kum kino yalam kindon syukun ging syakran. Kindon syukun ging syakran. Kila berkan ya pikum ni, kila berkan ya pikum tay. Reke ke mengapa itu long kum uno yalam pi hab ban long Asia. Kei ko pili mele kalau kita study ya hamide begitu ke bentar ada lagi jing syakran ben ada lagi jing yaro ru him de ban long ban don ka musim ban don jing sorab ke de ya Indonesia bat kata ke Indonesia di kan long ini wasisin keski pin salong to no yalam dari taki no yalam kiba kiwe kiyo ya kaban yaro epi lane ban ai ki ka burong